koso ofie ha no. O ma ye yi konfo ma ye wie ye. Afia na be ye baako. Afia. De na ekoso. De na ekoso woni konfo ni ntam. Konfo ba ye wa kuraya no ma ye yi konfo ma ye. Nso na de he ba bi abeduru. Afia. Mpese de ekoso woni konfo ni ntam nde. Mame, jai, na me kwa di aseme wo ma no se me kapa so mintumi nka. Ye ni efie nyina na fa adwene se konfoi ye be me na tufi ha. Efie gigina mu den se ono de na papa do ni nto be pene. Ye kwa me no kwa ye dwene ho kra ye dwene kwa na mame kwa no nya nti mu mpo. Ene de me tete no ye no kure. Girls, you should understand me. Understand what? He is not harmless. He can't harm anyone. He's caring, loving, understanding. You should feel what I'm feeling. Efia. I say love and caring na we can we dey say na adwuma na si. Mamiki. What is the situation? So by now, can you confirm na me sha asase o? Nka mewu ameko. If it da no as this me ndi oye ya me ho to me no. Sa attack na ma bi mu ye. It's a me yanka something ko kanto kwa pa na no guy yoti eyiwe kofi. Me ko kan to kwa kese pa so kofi. Ayi namba. Me sheda kikiamu saso attack namba. Na say Efia eno de fa wa ya de. Wo wi ase wo wi. Yeah, feel we ni power. It's not something I'm demon. I'm just guys, hold on. Efia. Am I dreaming or what? No, you are not. Are you for real? Yes, for real. Whole you? Yes. Nah, something is wrong. Nothing is wrong, girls. Something is really wrong. How can you behave like this? Girls, you know what? I did not done. They say I did not done. What I thought and what I was thinking about him is not how he is. Until I have to give in, I have to be nice around him. And I'm trying to show appreciation. That's all. Please. Efia. Wono wo kasa no. You know what? Enough of this comfort stuff. Change the topic, please. Efia, we no papa. Me no nyina na yetsena ase na ye fa adwene se ba opa tu konfu efifia. Ene de wo ka bibi se loving and caring. I'm starting assistant. You know what? Change the topic. Let's talk about something else. Assistant. Yes. Ene so hu Efia. It's a say nyina ya plan okra bokra ya kakra na. Ma me ka san na wo be dey nyeska wo say ya ba ko place ka dia ba. It's anything I'm back. Efia mama suro ni power. What am I following kwa ye? So mo just yeah following kwa ye. What is ya ka na be fresh. Se baby ade ahia duru ni de wadi hu ya wa chele wadi hu ya wa chele pa nanso nyame se bi obera abrewa o chere wa adwade a na o ye ni hu yi wan se ntie na chi kakra ni nyina ye konfo hia ma gini fie ha ye ja fie ha fo mo mama su mentom mo ma ho nton kra wa abrabom no oni ntini ntu kwan no nyame adon se sika hi ma nya kakra ya ni me bompa ye se akwa hia nko no ho no no ye nsen ne chine yo be sende kakra be soso just abo ano pepepe ne ne konfo no ba bia wo firi na o ye na kom no ya wo na ti kwa ma na akọ ni fi hafo bia ho ato no eno ane ma afere wande atu ani ni nsa wadi ho yi a wa chele nso se nyame ya afia famo ne chempa famo ne chem wale Papa we dey senka hia o nka yentwa so. Na hwanie yentwa de enso ela so udi sika nbe manu na watu no konfo no me hu ade boni bia wo ne ho saa tinka be ya nka sika no mane wo ho na so de mane 2 years na nche baba sisi ela afia na ka sei ananye mo ani mu ye meeting wa no jijina nka fie wura ba asema ba okra be support no ono ye full campaign wo fia demonstration kese
Say benka ho ne bo papa ma ne mu ntu konfo no. Na fe dia ne ba ya sese wo be kasa me ma ne ntena fi ha ela. Papa, me dia aka be ye me hwe sa me kwa wo twa be ye okika ko. Nti Afia. Twaso. Afia. Ye. Oh yeah, so say ye wono ti we. Papa me na meka. Papa unsa meka cho say me niam bi asa. Nti nka sika na wonya no papa me na nka me fa ngoto me niam no. Why? No ntina dan ni musa. 2 years aba sesi a wo woni se po woni kata woni ti ya na so. Why? There be there go to say asem Diana. Papa nye fa to wona fa mama. The first kind of work fa mama sesi ya. Wona fa ko de me di ye. Me fa so ba so me tuaka. Me bo ho ama. Why? Never forget is KOMFO no. Aish, papa my ase. I say me ba ya reba me ba. Me ba. Pa edrobia. Oh, you go edroni go. Edrona ya ofam bi o. My ase. Diana says be commenting near masses here. Afia wo anu jijina mfrefre fi ha for tenant for ina ta me ma de KOMFO fi ha. Timon kambo munya demonstration nti amama mempeni sika man no ntu. Na nyame ya do ne ma chinchina akonya kakra ne be so amana akọ. Ne ndi ato ani ma se man 2 years. Nti no ontena kakra. Just one man dey forget ya yo wo budo nti wo keka nkwase asem onyesa. Akwa we ne be chi ya nwo fi apodwe se nya abofra wo hu. Opo mi metu no. Baba na wo se mi ni fiewura no opo mi metu na afirifi ha. Aduro yin a odi ayo na afia me ka akere wo. Ebe te wani so. Aduro yin a KOMFO hedi ayo na ebe te wani so. Da mo de se majima. Aso. Video. Em se me ba e me bo. Enyema bi koso na mampe ho asem anka. Ahwe bedru bebe no na akoye bibia wo ho. Ene sai asem ahwe ne ma bidin wo babai. Ma hwe din mi pushi no me bono. Ba se wo bebia ogina na ogina. Na bibia ansa ntimi nsunu mu sai na nsan KOMFO sai dunsuni ya obetena fia. Asa wo ma bebia no ne gina. Me mba fia ne KOMFO hijina fia. So we dey we living ne kon ne omunkomodie ma menya akwada so bi beka che me say bibi koso omumi no ntem Nti wo kan ma na kosi se bi ko de me kan na kosi nyina ne say ebi ase bi ko twa me bema e wo wanzam ho ne ma nya ntwa me pio todie me nyini se betimi aka hosa se bi mi timi metiti mi mowuremu embetu mu keke itu wo hwe na sa wo ba no awade ne na won pene so a sebi mplodi asawadama uguoni ani die ma misika me niema me dia ba ha bia and return back also yes because me the niema ne ba because of oba no and oba ne person kire me say na ni nje me ho a ehu hia se me niema beka aso me ntwa wa no KOMFO yin asema wo kan wan se mriti wo ye ntia na chi kakra ni nyina ye KOMFO hintia e mi se fi afọ otu agina dia betu mani se KOMFO hin be ntini ne ntena fi ha o ye se ye pan no KOMFO hin so ye be pan na ni sika be di ho aye se ndina de manansa na wako di ho akwanto ni ntu ye ne se me ko peni sika dia bre ne na aja wa ye de wa free fi ha nyame adomanya half aka half ti kawa komato ye mriti wa ye mepeni sika mana atu akọ mini se bia wo ya hantine mba he oji nkakra saa no tu de nya abotre me tu KOMFO na mana akọ ne wa afa no ware ka wa komatu ye ebebua se sane ma we nyina be koso ntam because me timi me waste me time bebre wo baba akọ ho na na be wu a e man pempem aba be sume no kore sira wo pe bibi afa ho anya sai bia the next time e bia be hu me bie mu no na wan hu mi se me agent say me obi a woni mi bia ni mi se me end ampa na one thing ni se me mma he ofa ne ma me subane nkopa ne ma me se ya nkyere hu se ya na wan se tie wan hu se ne anema ya ahia baba ne besuban city ye no so onya pe no onya tie ase ye wa obeka se akwekro bedwen se me nye fofofo too much
nti na ese ntete ho ma mbo ye dene kakra ti o ma ne bo aye dene wo wani bibi ni wo na hwe wa wo soro ye nchele ye wonni mo mba senwa sa ne ma ne ma nyina ye tete ho no wonye kohwini tete ho no mo na me fa ne se na o mo soro foforo no nne nyina abe ase we too much nti wo be chi obi mu krampo na nyabotre o chene ho agusu nyabotre o dia wonni za nyamba bi no besu ban titi won se ma hima tete no ti o ma be fa ne fala sa na akwa ya de bia wo ho se wo hu ti nyabotre bi ko music ma je di no ka se me pa ma wa hwa IGP be ba BPM da ne madam ti nyabotre na me ndefe na ne me mfa ne ma wale komfo hi de obetu anche why asu nyabu kawa kuma to ya de one na nkasa de na oh nyabotre wa betimi esi mate mesra kwa mate na wan tu botom eye abufo ntifako afia beye sa maminsa sifomo adi afia wo ye wa hwa be maminsa sifomo na komfo we sa hwe nde fasoro na nye ye nde be fa fom sami nde fa so na nye ye nde be fa fom